Агропромышленность адалановен шивичиді візем ятпа ертне чаврас деле аллаяхын палыйын теш пухынчы. Вазени жынде Россия Федерациян сенаторы, Чавашен Бремеш президенті Николай Федоров. Туда республикен тавадивешлі агрономия Владимир Владимиров тада ыттыде. Пухынны зем бір-бірінбе эш опытебе балашыш. Ялғычалық адаландармалы шулдере сүтсе явреш. Эшри хастарзыне патшалық нагаразембе числарыш. Агропромышленность тыдымне адаландарма игибинде шеремекеме шулда олда миллиард тенге уйырна. Юлашке пелек шулда койхизеп иги гудусня. Патшалық субсидине пара себе Чавашен чиынышлы ишлеген регионзен шутне керет. Хужалық сем шымылықпа тіллевлі узугураща. Вишешене виде строить тузаларца худумары бергал. Весь родильный, онданынде твачербушлых әне виде строить турамар. Бәдем мәне бур. И тогда республика шавшутрак шавзене пире мен доза 40% возврат кша барза пулша брат. Мен кларашенелик шавзи кирце браппыр хамарбанже. Паянги гунда ага пирен вещь шене технологии бешлеппер. Видите современной и шанда сетсуна жердеде хал алывешен немге думашы. Даже унченги вғытыра әне шиллене алыба тасатса алыба шуза мен дуны болзасын паянги гун вещь технологии бедовапыр. Чавашенри ялгужалық министрі Сергей Артамонов каланы дырық, күжалдан қызенешне бұжараған зенеде терев бама бұшлана. Ол дабине яғын жин, вундығыр миллион денге шымылы хилня. Чавашенри ялгужалық организации зенже, пызық фермер хужалық зенже күжал 1 миллион тонны ытлатыр бол, пыржа еші культуру бұқса кертня. Чаваш республикен ялгужалық министерств винчен пілдерне дырық, унашкалы пиндедоғы жыртығырвыне кемешулдан бапулман. Кухыне еврле рекорд тезе палырдаща. Пызық кадарду зембе, лайхизен шуденже пуластезен тұрышса ішлемелі. Шакна тебе гурза ишлешеде, Чавашенри ялгужалық ишченезем. Ирне Гларм Валей, Елизавета Цветкова, Андрей Шоклев.